Allah kabul bolmagan dualardan, korkmagan yüreklerden, toymagan nafsilerden Allah saklasın. Sizlerdi görüp aябай жүзүңүз сүйүнүп отур Кудай буйрса. Allah сүйгөн адам экен, максат амыл айтат, умурачылар бул Алланын делегаттары депчи. Сөзсүз дуа болот, дуа. Бардыгына дуа кылайык. Бизди Аллах Таала кандай алып берсе, башкаларды да алып берсин. Ана бир кече дамылда айткам, замзам ичкен жөнүндө. Замзамды көбүрөөк ичкиндер деп бизде өзү кичине пепси ичпей атак бирок бияка келип туруп, пепси ичкендер деме жөнүндө айтты да. Bir zamanda ayıptı. 50 yıldan beri töröğücüde nece vardı deydi. Zamzam için şu yerde töröğü deydi. Zamzam için. Peygamber ayıptan deydi. Kanday oğlum olsa, kanday kim, kanday niyetli için durgan olsa, oşonun bardığına şifa verildi. Oşo zamzamdı gökkö içeyip bunday Pepsi, kolalarda doldurup nece unutmayıp oşonu amanatını depsiz koyun da. Bir damla ayıpmış yerde 13 yıldan beri okuyup şu ağaçlar beni çok okunan. Böyle bir gün oruç eledik. Kança kumsağa, kança operatsiyaga barada öğretet. Şunday olup ben bir okuğa gelip kaldırdı. Operatsiyaga kestirme kelgенде ошаққа ичкенден кийин 2 айдан кийин мөөнөтүндө таш эмес кумда калбай калыптыр дейт да. Ошон үчүн ким кандай диет иче турган болсо замзамды сөзү пайда берет. Дуа кылып ичейт да. Биз азыр дин душмандары ушундай кылып койгондо замзамдын ордуна бизди шылдыңдатып туруп, Аллахтын өкүмүн сындыра турган аракты кармалып койгон тос сүйлөп койгон. Негизи Алланын алдында дуа кыла турган замзам иче турган экен. Ошон үчүн психологдорду азайтып, көрөп замзам ичейик дейт иншалла. Анан берде замзамды бир жүзүктөн эле берет. Эгер возможность болбаса биз через Дубай алып өтөбүз деп сиздерге жакын бир туугандар бардыгына эме кыла койбойбуз. 2-3 туттан керек дегендер болсо, колуңуздан келишинче себестоимость канча болсо ошончо. Берде канча акчаңыз бар болсо деле, канча акчаңыз көп болсо деле, бир 5 литрден эле берет да. Бизде возможность болбаса сиздерге суммасын айтабыз. Эле устраивать болсо, балки бирөөнүн туугандары көп, бирөөнүн кудасы бар, тигизи бар, бардыгына жетиш керек болот, бардыгы үмүт кылат. Ошого бир иншалла айтып коюн дедим, эгер болбаса, колубуздан келишинче неме кылып бере алабыз, а. Анда дуа кылбаганда эки аксакал, сизге дуа беребиз, аксакал дуа беребиз. Evet, ben de böyle. Ben bin kilometrelerden gelip ziyaret kılıyoruz. Ona takarlarım, senin Mustafa'yı düşünüp, imanlılık diyorunu yaratıp, yüreklerine nur getiren, başına Mustafa'yı hesap versin, dıştırıp olsun, ellerimize düşmanlar bir almasın, ağını atıp sudan saklasın, adam öldürüp sudan saklasın. Aşkı suyup doğudan saklasın, aykırı kişigen yoldan saklasın. Mallarımızda bak olsun, bağır kışın, tak olsun. Şu yerde bizge ısmarkılık yatkan mallar ömrün uzun olsun, ağırasın, yenglerge yettire aralayınlar. Şu bastorkonlar, şu yerde bastorkonlar, aralayın şu yerde cahillik, hiç biriseden gel olsun. Şu mallarlar şu yerde gelip ziyaret edildiğinde olsun.